is willing to commit to a future that will lead to fairness. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi emave lathuthukile ethembisa kunikela ngemali lengo-100 billion wemadola asemelika kutewulwisana neguquguquka kwesimo selitulu kepha amange ifike leyo mali. We find that the white population makes up 62.9%. Likhomishana lelibuke kulingana ekuqashweni kwebantu lithi solo liphansi lizinga lebantu labamnyama labaqashelwa etikhundleni letisetulu. For players movement, it's something that we need, it's something that we actually want to do even more. Iqembu laseLimpopo iBlack Leopards libuyile kuMutsipe Foundation Championship kulandzela kwekuthi lidliwe imbazo kulenyanga leyengcile. Asikuvusele mbukele tindzabeni telwimi lweSiswati la ku SABC 1 lestetfula cathatha etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi lishonile. Kanti ke khumbula ukuthi letindzaba tetfolakala etinkundleni tekuxhumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Xhumana na SABC News. Shayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe dalobanga ngitipi tingayithi nikhungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi emave lathuthukile ethembisa kunikela ngemali lengo-100 billion wemadola asemelika kutewulwisana neguquguquka kwesimo selitulu kepha amange ifike leyo mali. Kanti uthi ngesikhathi se-COVID-19 lawo mave lasimeme ahamba embili kuyotapa imijovo yekulwisana naleli gciwane. Uthi lokho ke kwaveta ukuthi timpilo tenyakatfo yelugu lwemhlaba tibaluleke kundlula talabo labaseningizimu. Ramaphosa bekakhuluma nalabanye baholi bembuso kanye nalabamele hulumende kungqungquthela yemigomo yetimali eParis. This journey requires partnership, and the partnership must be active. It must be a partnership that takes into account where we are, but it must also be a partnership that is willing to commit to a future that will lead to fairness. Indvuna yetemfundvo lephakeme Blade Nzimande ithi luphiko loluphenya emacala lakhethekile kufanele ukuthi luphenye loku lokwashiwo ngumengameli hayi ukuthi bese luyaphambuka ngekufuna kusombulula kungahanjisa tintfo ngendle ngalokungekho emthethweni enyuvesi yaseFort Hare. Loku kuvetwe induna nayikhuluma nebetindzaba eEast London kulandzela umhlangano lobo uvalelekile walabo labathindzekako kule nyuvesi lomuhla ekseni. Lo mhlangano bowuhlelo lekulungisa tindzaba tekuphatha nekucinisa kusebenzisana etinhlakeni letahlukene kule nyuvesi. Conclusion of the meeting, it's very clear to me we could have done without the meeting. I don't want to downplay it and say it was unnecessary, but we could have done it without the meeting. There was no debate really. The issue was really that there is a need, it's important, it's imperative that we fight corruption. And how we do it and who we work with. Those were some of the issues, but otherwise there was no contest. There was Likhomishana lelibuke kulingana ekuqashweni kwebantu lithi solo liphansi lizinga lebantu labamnyama labaqashelwa etikhundleni letisetulu. Lithi bantu labasikati belibala lelimnyama banesibalo lesincane kakhulu. Lelikhomishana likhiphe umbiko walo lokhishwa mnyaka wonke eCampton Park lomuhla. Lelikhomishana lezomthetho wokuqasha ngokulingana uthathelwa enhloko. Lithi baqashi bamane baqashe ngoba bafuna ukuvala leligebe lelithana lomthetho. Lo mbiko lelikhomishana utfole ukuthi abantu labasikade baqashwa ngolokwanele etikhundleni letisetulu. Lo mbiko uphindze waveta ukuthi abantu belibala lelimhlophe ngibo labasetikhundleni letisetulu ngamaphesenti angu-62.9 nakuqhathaniswa naletinye tinhlaka. Kanti tikhundla letisetulu ngamaphesenti angu-40 tiphethwe abantu belibala lelimnyama, emandiya, emakhaladi nalabanye labadzabuka kulamanye emavemu.
we find that the white population makes up 62.9%. And if I can refer you to their EAP, which currently, Minister, sits at 8%. They make up 62.9% of top management, with the African population being next at 16.9%, the Indian population at 11.2%, and we know their EAP is 2.7%, the colored population making up 6.1%, and 3% of top management being made up of foreign nationals. Uhulumende usilombiko ucebe kakhulu na usahlolwa imvuna itemsebenzi thula sincesi ithi lokhu kuyakhathata. The EE Act is very clear that colored and Indians were negatively impacted by the apartheid laws and remain beneficiaries of the affirmative action as part of the designated groups. So those South African Revenue Services nobeke iSARS kanamafisha ihlangana nabosomabhizinisi labasathuthuka eMpumalanga kude ubacebisa ngematfuba ekuthuthukisa uma basebenzisana naSARS nalokunye lokunyenti lokuxhumelene leoffice lemthelisi. Lomklamo ke utawumikiswa esifundeni seMpumalanga evikini lelitako enzaweni yaseLukwatini nase-Oshuk. Lomuhla ke emoyeni sina Hensin Msongweni lobuya eoffice lemthelisi lotasichazela ukuthi lomklamo utawuhlomlisa njani umbukeli. Sikubingelele sikwamukele etindzabeni telwimi leSiswati Msongweni la ku SABC 1. Siyabonga sis Rebecca, siyabonga ithuba enisinikeza lona siphinde sibingelele nababukeli emakhaya. Asivele ke singena endzabeni chazela umbukeli ukuthi iSARS ihambisa lihlelo luni etindzaweni letsemaphandleni letifana naseLukwatini nase-Oshuk. Siyabonga msakazi, uhlelo esisebenza ngalo kulezi insuku lapha kaSARS uhlelo oluthi uma sibuka abathelintela ikakhulukazi osomabhizinisi abasebancane sibabuka ngeso elithi bayafuna ukwenza zonke izinhlelo ezifanele, bayafuna ukulandela wonke umgudu ofanele. Into nje bafuna thina njenga office lentela ukuthi sibancede sisebenze nabo. Ingakho ke msakazi sibona ukuthi ngalosuku la nge-27 lapho khona umhlaba wonke ugubha usuku labo somabhizinisi abasebancane, nathi siyi-office likaSARS size eMpumalanga ikakhulukazi eLukwatini nase-Oshuk siyohlangana nabo bonke osomabhizinisi abasebancane nabosobhizinisi ku-youth nabosobhizinisi abaholwa omame, sisebenze nabo sibancede sibanikeze umgudu nomthetho ukuthi uSARS usebenza kanjani, izinto kumele bazenze kuze balandele yonke imithetho yakaSARS. Mnumzane, ithini inhloso yalo lihlelo? Lubusita ngani somabhizinisi losathuthuka? Limsiza kakhulu ngani ngoba okokuqala nje loyo ongazi ukuthi kumele aqale kuphi uma afuna kulandela yonke imithetho yakaSARS. Abasebenzi bakaSARS bazobe bakhona bamnceda ukuthi uwenza kanjani. Uma ufuna ukuqala ibhizinisi uqala kanjani and yini into kumele uyenza uma ufuna ukulandela yonke imithetho yakaSARS. Okunye ke msakazi esikulethayo ukuthi yini ama-incentives uSARS anawo for osomabhizinisi abasebancane namabhizinisi abaholwa abantu abasebancane ikwazi nje ukuthi ngoba phela le inyanga ye-youth ngeke siyivalele ngaphandle, sibheke ukuthi siyisiza kanjani ukuthi nayo iqale ibhizinisi khona ukuyimela ngoba siyazi ukuthi labo somabhizinisi abasebancane bayimgogodla ye-economy yethu and uma basebenza kahle bazozivulela namathuba nabantu abaningi bakwazi ukuthi baqala izinto abayimele. Siza nawo onke amaphiko akaSARS akhona lapha, laba abafundisayo laba abenza leza ka technology ukuthi kuze ukuthi ufile wenza njani njengoba siyabu filing nje kulesikhathi esizayo ukuthi sifuna nele team etrainayo ukuthi yazi ukuthi yini ingqinamba neinkinga osomabhizinisi ababhekene nazo ukuze ukuthi sibuyele ekhaya siprepare sibuye futhi sikwazi ukuthi sibanceda kanjani ukuya phambili. Kuloko umsakaze asizi
bubuka only laba nama business sizobuka futhi nalaba abakhosa imingcele kula impahla engenako nephumako yingako sizobe siselikwatini sizobe futhi sise oshuku sinceda osoma business abasemancane unini lo mbuthano kanti futhi longakayi utawuphuthelwa yini Msakazi umbuthano lona uzobe ungalesibili kule sonto elizayo nge27 siqala ngo9 ekuseni kuze kube intambama ngo4 sibheke ukuthi ke msakazi bonke osomabhizinisi abancane bathathe lethuba ngoba siletha isasi kubona asikho isidingo sokuthi bahambe baye eNasport baye ePitoli uma badinga usizo onke amaphiko kaSASI noma ngabe unayiphi inkinga onayo bhekene noSASI abasebenzi bethu bazobe bakhona lapha size futhi naboza kwethu kwamanye ama department kahulumende ikakhulukazi oSIDA o NYDA imega lapho eMpumalanga izobe inathi sisebenzisana nayo sibheke ukuthi sibasiza kanjani osomabhizinisi abasabancane ukuthi bathuthuke balandele yonke imithetho Mnumzane Msongweni ngenxa yesikhathi asibonge kakhulu isikhathi sakho Inyonyane yetisebendi inehawu inike mvunankulu waseLimpopo emalanga lalishumi nakune ukuthi aqoshwe umphathiswa wetempilo Dr Phophi Ramathuba inehawu inikete incwadi yetikhalo lapho yende khona lubito lwekuthi akaqoshe Ramathuba naletinye tikhulu talelitiko lokufaka ekhathi nenhloko yalelitiko Dr Dombo Muthewana mvunankulu walesasifundza nguye lowemukele lencwadi yetikhalo It's time that we withdraw from you. We don't expect that answer from you, Premier, because it's been long that we've been here telling you that the department is going down. So this is the last time and the last warning to you, Premier, to say Phophi must go. Akusiko kwaqala inehawu endalibito lokuthi Ramathuba akaqoshwe Incwadi ikhalo inehawu iqukethe into ezihlukene letimbalo lapho khona ayishaya nduku phasi elizabeni lokumiswa kwalabo abamele tisebendi They don't even comprehend with the Labor Relations Act that you are proven innocent until otherwise. Immediately, even without investigating, giving me a platform within which to check whether indeed I'm agreeing with these allegations. You just suspend. Letikalo tifaka ekhatsi umkhonyovu emathenda nembiko lowakhishwa liphiko lamacala akhethekile netinkontileka tempahla yokuvikela ngekusho lenyunyana kukhona nemkhonyovu lowentiwako etikhaleni temsebenzi bafuna zilohhovisi landvunankulu lithathe tinyathelo ngaletikhalo We therefore demand that your office respond to the union within a period of 14 days from the date of today after receiving this memorandum and that an urgent meeting to be convened as part of addressing these issues. Mvunankulu State Mathabatha wethembise ukubuyisa timphendvulo esikhatsini lesibekwe kulenyunyana. Kuletinye umasibuya etitolo takhamuti tamasipala wemsukalikwa emelo eMpumalanga setende lubito lwekuthi ufakwe phansi esandla sembhasobi lo masipala. Ubukele Tindzaba telwimi lweSiswati ilago SABC 1 na usanza ngena siyakwemukela nganzike ukhethe kahle ngoba kusekhona sichubeka nato. Sikubutile ngembukeli ukuthi wenda tabadini ukuthi vikele kusulelekeni ngeligciwane leHIV and AIDS uphendvule kanje. Ukuzivikela into ehlezi seqhulini kakhulu okunye ukubalekile kakhulu ukustika kumuntu oyedwa lokho kuyazama futhi nakhona ukuthi ukunciphisela ama chances ukuhamba nje ushona le nale uyithola usenkingeni kodwa kubalekile kakhulu ukuzivikela mina ngiyadivikela kakhulu ukuthi nibukane nemuntu umunye make webantwana sisaqhubeka sizivikela but ingane zethu kwamanje kubukeka ngathi nje asinandaba nokuyivikela asisenandaba nokuyivikela nje sebemane benza izinto kuphela ngabacicuzela ngithi bayivikele lona ngumbono wembukeli eSABC ngeke yetfeswe ukuthi phendvulela ngawo
Mbukeli sevele luyaqhubeka luhlelo lwekubhalisela online bafunzi labafuna kwenda libanga lekuqala nelesiphohlongo etikolweni tahulumende eGauteng. Lolu hlelo ke naluqala eminyakeni leyengcile kube khona abatali labaluhlabile labanye ke balunqoma. Kuva kabanti ngalolu hlelo kulomnyaka sikhulumisana nalokhulumela litiko letemfundo eGauteng Steve Mabona. Asikubingelele Mabona sikwamukele tindzabeni telwimi leSiswati la ku SABC 1. Silotshise umbukeli wonke la akhona. Savela ke ngiso leso sikhathi ngabe lihamba njani ihlelo lokubhalisa? Kweqala nje ubhalisa njani futhi kuphi? Ihlelo lethu likhamba kuhle kukhulu kwamambala. Nasiqala imbalo zethu sidlula lapha ku 450,000 yembawo esezingenileko. Uya lapha ku www.gdeadmissions.gov.za uya kuma district office wethu sinama office amaningi abangakwazi ukuthi bahelebhe khona nenkolweni embekade nazivulileko siyakwazi ukuthi sihelebhe lapho kodwa nje inkolo zivaliwe namhlanje sizokuvula ngeng-18 zaka July ngingakho ke sibonile ukuthi silingezelele leli hlelo siyokuvala ngen-21 zaka July. Mnumzane Mabona ngabe kuhamba njani kukhala kwabatali ngalolu hlelo? Abazali namkhangithi ababelethi ukulila kwabo ingongoyilo yokuthi mhlambe asibanikeli inkolo ebazifunako. Umuntu omnenge eGauteng umuntu ufaka isibawo labona ukuthi uzokuthola isikolo khona kodwa nathina sikhamba ngemthetho yokunikela abantwana indawo enkolweni siqalelela umuntu oseduze nesikolo. Umuntu nakahlala eduze nesikolo nguye sizokwazi simnikele indawo. Umunye uthi mhlambe kunodadwabo namkha kunomna kwabo lapho umunye isikolo sakhe bekade afunda kiso samabanga phasi siseduze nala afuna ukuya khona. Sibaqalelela ngaleyo ndlela kodwa ngoba umuntu omnengi ababelethi hayi balile ngokuthi asibanikele indawo la bafuna ukuya khona kodwa lo mthetho wona ukhamba kuhle kukhulu kwamambala sebajwayele ukusebenzisa umthetho lo wesimodeni. Ngabe yini lesenyendile kufutfukisa lapho beluhle lube netihibe khona? Unyaka nonyaka siyahlala phansi sicala ukuthi ihlelo likhambe njani la kube nenkinga khona silungise njalo. Unyaka lokho ngisibe nenkinga sina sivula ngo-8 o'clock abantu abaningi bese bakhona sibabona ukuthi bangenile lapha i-hour lokuthoma bese sina 60,000 yembawo ezingenileko. Lokho kuyasho ukuthi yonke into esenzako ukuthi silungise leli hlelo isebenza kakhulu kwamambala. Kungakho sizibawela nje babelethi ukuthi nemininingwane yabo basinikele imininingwane efaneleko. Amalanga abalikhomba umuntu simnikele isikhathi ukuthi afake imininingwane lapha namkha ayithumele enkolweni. Mnumzane Mabona liqale nini leli hlelo kanti futhi litawugcina nini? Sithomela lapha ngem-14 zaka June siyoqeda ngen-21 zaka July. Bekade sithe siyoqeda ngem-14 zaka July kodwa sabona ukuthi ngoba inkolo ziyavalwa abanye ababelethi bafuna ukuthi ayisenkolweni sibaqalelele ukuthi inkolo nazivulweko bakwazi ukuthi baqhubeke bathathe imininingwane bayise enkolweni ngokuhlukahlukana kwazo. Ngabe sikhona yini isikhathi lesitawungedwa nangabe kuke kwenteka kwabakhona labasalela ngaphandle kulolu hlelo lokubhalisa? Inomboro nasizicalako ziyathembisa ukuthi nasivalako asiboni ukuthi mhlambe kuzabe sokunomuntu osele ngaphandle kodwa ngen-21 siyabe sesivala ngoba kufuze senza amalungiselelo ukubanikela indawo zokufunda. Nangabe bakhona bazokuvela mva siza kubona ukuthi sibaqalelela njani. Bona bahlale bakhona umnyaka nomnyaka kodwa sihuluphela ukuthi mhlambe unyaka ozako bazabe babancane kukhulu kwamambala ngoba unyaka nonyaka inomboro iyancipha yalaba abeza mhlana sivula inkolo. Mnumzane Mabona asibonge kakhulu isikhathi sakho. Sithokoze. Takhamuti tamasipala wemsukalikwa emelo eMpumalanga tincuse indvuna yelitiko letekubusa ngekubambisana nendzabuko ikhokta Mandla Msibi ukuthi afake lo masipala ngaphasi kwesandla sembhasopi. Bafuna kuphindze kuconshwe sodolobha Sheli Nkosi kanye nato tonke tisebenti telovisi lakhe. Letakhamuti tibese tetfula incwadzi yetikhalo.
Liqembu laseLimpopo iBlack Leopards libuyile kuMutsipe Foundation Championship kulandzela kwekuthi lidliwe imbazo kulenyanga leyengcile. Ilidoda Duva lithenge status kuleli qembu leCape Town All Stars kude kuthi libuye kuNational First Division. Sihlalo waleli qembu losanza kuqoka Chifiwa Chidiela uthi ke loluhlelo lokuthenga le status belungekho lula. Nathi-ke lehamba embili kuligwalagwala FM nyalo ngensimbi yesithupha. Lishonile mbukeli. Mengameli Cyril Ramaphosa onxuse emava sentshonalanga ukuthi atigcine tethembiso letimayelana nekuchasa ngetimali tinhlelo temave ase-Afrika. Kulindeleke ukuthi kuqale kulungiswa kwemigwaqo leyonakele kakhulu kuletinye tindzawo tamasipala wembombela kulesifundza seMpumalanga. Mbukeli tiyaguca talomuhla titfole futhi ngemvulo setenlabanabile ku-DTT ngensimbi yesithathu kuye sine. Ungakhohlwa simo selitulu siyalandzela nibe nempela sonto lefudvumele.